پشتی وەگەڕا سووریای هەندێرین بۆ ناوا کۆنکارە عەرەبی ئیتر سووریا هەوڵ دەدەن هێشت پەیوەندیان خوا بەهێزتر بکەن بەهێزتر بەگەڕێتەوە ناوا گۆڕەپانە سیاسی چل ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست بێت چل سەر ئاستێ دەرەوێ بێت هەرچەندە بەریانەها هەوڵ تاداینش بۆ لە هەفهاتنێکا سیاسی دناوبەرا تورکیای و سووریایشی لە هەیانەها گفتوگو مژارên wan بەردەوامن ئیرۆ محەممەد شیعل سوودانی وەکە مەدیتی دە پاکێجی داژی و سەردانە بەشار ئەسەد کردە ji bo vê çendek ku guftuguyên xwe li hevhatinên xwe yên siyasî bihêztirkin komeka prizgirîkan hene taybet ya ewlehiya sinûran her wiha maddeyên hoşber û ew kempan û vegera penaberan ewan e ku ev kêşeyên serekî di navbera Sûriya her wiha Iraqê de derbarê vê mijarê me mêvanekî ye berez Dr. Zara Saleh akademîsyen ji bajarê Birmingham yê Brîtanya li gel me ye Dr. êvar baş tu xêratî ji bo Dr. دکتۆر ئەف جڤینە محەممەد شیعل سوودانی و بەشار ئەسەد هین چاوا دەبینن نرخاندنەوە چییە وێ بکار بیتن وان پرێزگیریکان چارەسەر بکەن ئەوێن ئیرۆ جڤینە واندا گوتوبێش لەسەر هاتی نەکردن بێگومان ینی گرنگیە vê hevdîtinê yanî ew vexwendina Beşar Esed ji bo Serokvezîrê Iraqê em karin binirxînin ser gelek asta derbarê astê siyasî de em karin bêjin ev bi xwe dibe yanî yek gavek ji wan ji wê pêvejoya esayîkirina pêwendiyan navbera welatên Erebî û Şamê de Esed dixwaze vê pêvejoyê birêv bibe şêweyekî bibe normal yanî ew dixwaze ji xwe de dît سردانên berîn hinek welatên Ereba bes cor bi cor çêdibin bes nek heye wê astê ku esayîbûn bibe normalkirin yanî ev jî ez bêjim vê astî de ji xwe astê siyasî de tip nakotî çi du dabûn navbera helbesta Iraqê û Sûriyê de nebû bêhtir ji xwe Iraq welatê yekem bû ku piştgiriya Sûriya di 2011 û nedixwast ku ji Komkara Ebrî derkeve ev di vî buwarê siyasî de lê ez bawer dikim yanî Esed vê warî de dixwazî qezinç bike lê pirsgirêkine dî jî hene wana bi xwe jî yanî ev mehengiya gotwarî ewleyî de heye ev na ez bawer nakim wê ev pirsgirêk çareser bibe ji ber yek ji wa pirsgirêkên ne tenê pirsgirêka Daişa yek ji wa pirsgirêkên ewleyî ew mesela got Esed û Hizbullah wana ew dermanê hişbir ekbtakon bu ew çê dixwazin yanî wê komîteya çarkoşî ya ku Iraq xwe jî beşek cêl ew înîsiyativa orde bu yanî esayîkirina pêwendiya çê bibe bi Şamê re li gor yanî gavên bi gav yanî Esed divê ew hebên hişbir rawestîne çêkirina we li va sînoran jî sînorên xwe asê bike ji bo derketina we lê ez bawer nakim Iraq vê karî alîkariyê bike di vê derbarê de yanî hinekî zehmetî heye ji ber ku Sûriya xwe pabendiyê vê tiştî nake tevlû got medya de dibêje û tiştekî dî jî ez bawer dikim giring heye di vê heyvên dawî de bu ew jî bana di hevdîtina xwe de Esed û Sûdan nayîne ziman baş e ئێستا پەیوەندیەکان تا دێت وەکۆی لەم سەردانی سەرۆکوەزیرانی عراقدا بۆ سووریا دەبیندرێت کە پەیوەندیەکان لە نێوان هەردوو لا دەدایانەوێت پتەوتر بێت پرسیارەکە ئەوەیە جیاواز لە ماوەکانی ڕابردوودا شامی ڕابردوو چ جیاوازیەکی هەیە لەگەڵ شامی ئێستا ئایا فعلەن ئێستا دەتوانێت پەیوەندیەکان بەهێزتر بکاتەوە لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر بەتایبەت کە عراق ئێستا پرسی عراق لە گۆڕەدایە بله از باور دکم یعنی وکم بر زمان پیوندی شام و بغداد گلکی باشن نات گرتن افجی ایگو بهتر وات یعنی هف ایران گو ایران سردسیا و هر دو رژیمات که وک رژیم شیعی برد از کارم بیشم یعنی او خلا اولی ایرود لسوری ناکوکی آستی ناکوکی نبرا دو هف بندیاد یا امریکی و یا روسی کو ایرو روسیا هفبندیه که خواه به ایران و رژیم رچیت که تجی امریکا یعنی وقت برید دمک نزدیک جو حتی نزدیک جی یعنی او بارگهن امریکی هاد نتوم کده بنی ریشن کوپن ایران وگری دای
إيرو أمريكا تخوازي أو يا جو بعراقي بجريداي تج عليه ميادين بكمال أو تج سرس أو خلاص نوري أو بارقة أمريكية تن قد ورده دکتۆر تەگوت کل 2011 یەکشوان وڵاتان کو عێراق بۆ نەخواست پەیوەندیان خوا قوت بکەتن دیگەل سووریا و نەدەخواست کو سووریا ji کۆمکارە عەرەبی دەرکەویتن لێ پشتی شوڕەشا سووریایە بە هزارەهان پەنابەرên سووریایە بەرێخوەدان عێراقی و هەرێما کوردستانی نەهاژی چەندین کەمپên ڕۆژئاوای کوردستانی کو وڵاتیên سوورینە لە هەرێما کوردستانی هەینە لێ عێراقی بقەت سەرێدەرزێژی ئالیکاریە وانە نەکردە کەواتە چوونە سەرۆکوەزیری عێراقی ji bo Şamê û li hevkirina siyasî û bihêzkirina peywendiyên xwe wê çi sûdekê ji bi Sûriya bigihînîtin? Di heman dem da Sûriya wê çi sûdekê ji bo Iraqê bigihînîtin? Ez bawer dikim ev vexwendin bêhtir ji aliyê Sûrî vebû wekem destpêka anîzmin ew dixwaze berdewamiya esayîkirina peywendiya bike ev yek vegerê nav dewletên herêmî û komkara erebî ev yek ya diduwa duwarê bazirganî de yani îro Şam dibin astengiyena giran de duwarê bazirganî û ekonomî de dixwaze deriyê Iraqê peywendiyên bazirganî xurt bike weke Iraq weke dewleteke sînordar e jêra karin gelek yani vî alîkar jê de yani nexasim mesela sezayên gul ser rejîma Esed ji xwe Sûdanî anî ziman ku ew pêrê û ser rabin ev yek ya diduwa yani از بهتر يعني الشام وسود عراقي ور بقريت في درباري دا لسوري نكاري تو اليكاريه بدي يعني اگر ام فقر نسر برسا پنابر جي وقتا اني زمان هرما كردستاني او بو خدي واج بركو بهتر وا كرد بون او كرد جي وقت بالمالا خبو ناس باور دكن كرد بون لي ولاتين سوري بون دكتور ولاتين سوري بون اركي سركي حكومه عراقي و اليكاريه وانا قال تشتك اليكاريه وانا نكريا راستا او ولاتين سورينا اللي ام فكري بيجن افد واد بين وكا كرد يعني واد بين بربرسياري هريما كردستان يعني عراق حكومه عراق تاريكاريه ناكي وحتى يعني قافاتي برسا بنابرا غوفغرنا ولاتي خو سوري كسب بحثا في بنابرين كردستاني ناكي يعني باشا دكتور بابەتێکی دیکە ینی لەگەڵ پتەوبوونی پەیوەندیەکانی عراق و سووریا لەولاشەوە عراق هاوپەیمانی ئەمریکا چۆن دەڕوانێتە ئەم پەیوەندیەی نێوان سووریا و عراق؟ بەێ بڕاستی ئەو پرسکرێکە گەلێکی زەحمەتە دڤردەش بەر ینی وەکەم گوتی ئیرۆ ئیران لە هەر دوورەخە ئیران سەردەستی وایە لالێ دێژی ئەمریکا يعني عراق هەڤالبەندی ئەمریکایە لە سووری إيرو أمريكا ما دكاريا شركة كيانجي إيريشال سروان جروبين بإيران فاينجو هبابندي عراقي از باوردكم دفردا يعني هناك وهناك وأسد بخوازي جو أريكاري بخوازي سوداني درباري أجر أونا كوكي يعني أو إيريش بين يعني أو الدار خصن جو أريكاريا رجيم أسد بالدرباري دا جبرجو يعني أو بارقها تنف أو دريه سينوري وادفرا يرو يعني هندك يعني آلية عراقي باندورا ليه هبد فردا از باوردكم بلكي اف بابت نهات يا سر ميديا لي اف بابت سر كبد نافرا هر دور خاده نافشام ونخرد و چاوا کاربن ویپرس گریک نافرا ناف خدا چار سر بده دست خوش دکتور زارا صالح اکادمیسین شباجر برمنگهام ی بریتانیا با وکراس خود گلما بگلک سپاس دکتور هر بجیت سپاس